ole tuna hian Saint Catherine Church kan tlo dona akota ko meka hei amun ma te po hi kan thirila tlang te po ki tlang ale thul tak tak mai a oma he lampanga te po hen han inila hei ale thul tak tak oma ni tuna hei kan malo ka Saint Catherine Church oma kan tlo dona ni kan lutan. Who wants to go to washroom? This side. Who doesn't want washroom? Right side. You can join the group. No washroom? This side. Tuna hian Egypt ramakan oma. That's always a killer part. Te Saint Catherine Church sahi ahun lai chuan ro pui tak tura ni hai ruam han ti la hei lung bang i sang tak tak mai oma hi lai pokhen tu la hen lung bang om boka ti chuan heng lung bang hi You go first. I'll explain. Saint Catherine hi alo la ve thun ani mo pu su Saint Catherine hi ka ma sai mai lo ve Saint Catherine Church kan me kan ni Saan ba ang napapunta visitor pera souvenir ang ho te po hei po hei sinay tlang te hùng chung lampang po hei maya hei Yalla yalla lokorro. Kan mi song kha kan ling lo mai te su kha ro dan kan le boy kha tan kha la ha la ku baning bu sa han kha la ha la hei Baning bu sa hen thala nga lang hei hetia ang nim na hi khovel ramdanga om hau la ven tia ni nakina Tôi tiên đi chứ. lokal zel ula ho in ke ma ku he kan oh helam ta hen thak alo la bu hum ba phul vela khenin ani post teule Tha te kan hat la do ni. Baring bus ne. ven ga na tha Mars will take How many people?